تودي أنت كمل لهم كمل لها برح الله ود حوبي ترى حمد الله خيي سلام كم تكونوا كم ياللهم قاعد حان مصاحبنا حبشة إديوكيشن كم تلمر حبشة إديوكيشن مسيكم الله نرجع معلتا وين نمزلنا هجس سلزي لما عنتي قرب نشتي زار السنة كنت كفامو بنايت صباح كات أب سلزلنا بزحب عن employment تي نايتي economical data بزعبينا هنزار overall لما عنتي stock market قرب down كينو لو تناي construction spending and then IMS بحالالو السو unexpected down كوينو بتعمل way down كوينو سلزي market فريهلو انتاي نخاي قاتم مسيلكم recession نخاي قاتم stock market نقر فريهلو just yeah ايت somebody tom stock market invest قبرو لحرنا ساعة حمشون فرعان قاتا اشمل لنا earning report نا Amazon and Apple لنا maybe نسو ابي قبرو خونو نسو اب تزيقير وقن اتي very tricky صباح زهبنا ريبورت خرينا صباح التقاليله هون تصاب كبري قال يا مس تاثر صباح عربينا نجمر حوات توم فيسبوك بوست يقبرني صباح عربينا نجمر كلاساتنا مالتي سلازي توم مسانخت مهار دليو عربي قدام سنبت in person بزوم حوات فيديو بلنا نقلبلنا عربي قدام سنبت سقاب ناي لما عنتي اوبن لهاكم لما عنتي ندحر بفيسبوك هايلكمنا ماسنجر هاد كنقبركم نخيلنا بمقصال نابتنا لما عنت رئيسنا خناعته very important رئيستي مزي interest ويكا ولا داون يخونا له أنا فدرال غير مهلهم كلنا آمين ناس لزلنا نزقود داي نمبال صا كنا دالو لزق بقنا update ناي جزء إنا خنزارب بزعباناي نو ويحكوا غير كذا ناي جزء تقرفنا اللي هاي لكمنا نو أنا يقرفكم كذا اللحظات at least أنت أبزي زمهرة ورا بتبيت تمرتي تم كفيلكم تمهرهم أنا just almost the same lecture the same PowerPoint يا أخوات I don't want you جنزبكم كوسد نقال يكونن just أبزي نمهرون أو نمهرون in detail يابو بزح personalات سلازل الله وطرحي يا بمقصال let's back to نابتار السنة حزنا يزلنا welcome again let's see if make sure alright كمتي تريوا زلهم أرستي أحوات سلسته أربعة رئيسين أخذ تكسلهم معنتي جزا قدامي جزا رخات جزء ولا خلا جزا نمجزا زين سلسته أربعة رئيستي كانت أساس رنا كم يجرن أنا أنت إذا لينا أنت أيو أبزي إن خنجلس زين أتن أقدستين ده أنا لما أنت نمهرن نعين حسكم من البعض كتسفحوا أنت اللي هم يس كنا مسأينا حدا بحدا ويون إلنا إنا كنبل إنا بكأجين قبرنا أنا بتمرت مالتي زين حدا بحدا جن أزين أقدستي كسب زخنا زين نهر زلنا مجمرة financial requirement اللي كأجزانا كذا حكي ناي جنزب مالتي تي financial requirement بهالقطر حدا زي إذا قطر حدا زي انتاي إذا حزة تقولكم ني رأيوه حدا قطر credit score كلته down payment سلسته income and employment history أربعة saving and reserve إذن أربعة إذا حزي جزء أنا خجزيه كلا أي جزء أنا خجزيه دسبله أوكي أبو welcome إذن أربعتين financial requirement اللي خان أبتناي financial إذن أربعة زيادة كتحزنا لك please أبو أقولكم حزوان بزيادة قداميتن كاليتن سلسيتن أنا يقدنن رابعيتي اللوز كن قبران خينا تساقا ما يكون قداميتي انتا يليكا كريدت سكوير انتا كريدت سكوير زي بمولو ساعات فرقان ودينا قدم هجم هيرنا انا هجوم كن مهرنا قصر حدا زليكا جزان خد جز كريدت سكور كا خد لالو مينيمم انتا وحدا حموش تمئيتن سمانان كونالو سو كاب حموش تمئيتن سمانان نلعلي كريدت سكورنا شو تمئيتن حامساني زود أبي اسم مالتي أقطع ترى يسي بعد إنجليز بخالو فلالي ببعد النرويج دي جل سويدن نمبرسي 1 3 بعد عد إنجليز كأشة حتى بس أبناء اسي أجن كل شيء عن تزمهرون زبلون حوات بناء اسي ريكورد بناء كابناء اسي تبي جسم مالتي سلازي قدامي تزد ليكا كان راون the same ناي اسي زلوا كريدت سكوير كا خونالو أبزي كريدت سكوير حوات شجرت لكم أزي كريدت سكويركم بول جيركم دحرت فوتوهنكم أزي مهرين حبش إدكشن welcome تاز أحوات بزعبا كريدت سكور تراكت مهارن دحر دلي هونكم هذا 10 سبات كريدت سكور لكم دحر جروبكم متسيهم I can just هذا معلت free nothing pay مهراكم خليه كلنا كريدت سكور so كريدت سكوركم كتر هذا دلي good كريدت سكور الله كان دحر كينو good interest rate ركب
good interest rate እንድሕር ረኺብካ ነቲ ትኸፍሎ payment ራይዋ ሕዝኒ ጽቡቕ credit score ለሰ 740 እንተልካ ስለዚ ውሕድ interest rate ትረክብ maybe 6% ወለድ ትረክብ ከምዛ ዘለና ሰዓት 6% ወለድ ምርካብካ ነታ ገዛ ለሰይ 440 ሺህ ሓሲባ ነበረ ሎን ኩብኻ 500 ሺህ ሎን ኩብኻ ኸሉ እዮም ሸው ምኽንያቱ እታ ንስኻ ጽቡቕ credit score ምርካብካ እታ ሎንካ ተጉድላ ስለዚ ብውሕዱ the best credit score ክህልወካ ኣለዎ how important credit score ንውሕ ክትብል እታ ቪድዮ let's back to our mortgage rate ሕዋት all right mortgage rate update እንድሕር ኢለ ብዚኣ ከይድና ልክዕ ኣብዚኣ ንኣብነት ራይዋ ኦኬ ንስኻ credit score ካብዚኣ ንህለይ ካብ 700 ክሳብ 720 እንድሕር ኮይኑ ናይ 30 ዓመት fixed rate 7.5 ይህቡኻ just simple easy it doesn't mean ከም ይህቡኻ ማለት ኣይኮነን ነቲ credit score ማዕረኽ እንዳይጠቕምኹም ዘለዎ ክነግረኩም ኢለ so እቲ ወሃቦ ሎንካ ናይ 300 ሺህ ኦኬ ዳውን ፔመንት ካ 20 ጽቡቕ credit score እንድሕር ኣለካ ራይዋ እቲ ኢንተረስት ወሃቦ 7.5 alright ካብዚ ንላዕሊ credit score እንድሕር ኮይኑ ለሰይ ካብ 700 ካብ 800 ኣባብ እንድሕር ኮይኑ look this ሕዋት almost 0.5 difference 0.5 difference up credit score it's a big بتعمل عبي payment قلل payment خلاص لكم not easy payment ፍጽም እዚ ካይን ታላል እቲ ዝበለጸ ንሕና ከነዳልዎ ዘለና ቁጽሪ ሓደ credit score ና on average ካብ 700 ንላዕሊ ክኾን ኣሎ ካብ 740 sorry ካብ 740 ንላዕሊ ክኾን ኣሎ this is the best credit score ትቦ 800 ኣገባብ እንድሕር ከባቢ 870 800 ገለ እንድሕር ኮይንኻ ዝበለጸ look this credit score ካ ንኽንደይ ገንዘብ ክትወሃብ ከም ትኽእል ይሕዘልካ ማለት ክብል ከለኹ ኣክንዲ 500 ሺህ ሎን ዝብኻ ንዓኻ 450 ነው ይብኻ እንድሕር credit score ካ ጽቡቕ ተዘይ ኮይኑ ኣክንዲ ለሰይ ሕማቕ እንድሕር ኮይንኻ ለዛን 580 እንታሕት እንድሕር ኮይንኻ ሎና ይብኻ so your credit score is number 1 important ኣገዳሲ lecture ናይ credit score ምሂርና ኢና ህጁን ክንብሎ ኢና ኣብዚ ዊኬንድ ዝሓን ከም ጻያታ lecture so most important you ኣብ ናይ ዝኾነ loan payment okay all right let's go with that طب ከላይ ዘድልየካ number 2 ዘድልየካ እንታይ እዩ እቲ down payment okay ክንደይ down payment ክትገብር ቅድመ ክፍልት ንስኻ 20% down payment ክኸውን ይኽእል እዩ 5% depend easy እንታይ ዓይነት loan ትወስድ ካብ 3% ክሳብ 20% down payment ኣለካ ከም ዓቕምኻ እዩ እንታይ ዓይነት credit score ኣለካ ንስኻ እንድሕር ጽቡቕ credit score እንተልካ ኮይኑ 3% down payment እንኩብኻ ኸልዮም ንስኻ ተኣማኒ ኢኻ ተኣማኒቴ ተኣማኒቴ ገለ በሃል ምሽ ነይሩ ባዕድና ቀደም እንድሕር ጓል كلاخ خليني زاربسكي تملس هتودي سخا تأماني إخا تأماني خنبل كلنا صبوا كريدت سكور كان نحب لك كم دقيقة كريدت سكور كخليش عندي كم دقيقة هم صدرها تيكر قبل رئيس لكم يعني كم family ناتك you gotta love your credit scores I'll show you at the end of this career community credit score what it looks like so كم صدرها تيكر نحرجير كايو loan ويكا down payment نحاد loan كسب 3% كبخا خليهم 3% مهاب مالت 3% ናይ ሓደ ገዛ ንክትገዝእ መሃብ ማለት ጽቡቕ ክሬዲት ስኮር ኣለካ ማለት እንደገና ኢንተረስት ወለድካ ካ ዳውን ክልተ ነገር ጠቕመካ ኣለዋ ኣዝያ ወለድካ ታሕቲ ትረክቦ ትኽእልካ ዳውን ፔመንት ትገብሮ ቅድመ ክፍሊት ገንዘብ ታሕቲ ክብካ ኾድዮም so you are the beneficial because of what the credit score እስኪ ካብዚ ኩሉ ሎማዓን ዝብሎ እስኪ ብዛዕባ ታ ክሬዲት ስኮር እስኪ በይንኩም ሰርች ግበሩ ተማሃሩ ተዘራረቡ ገለመለ that is the most important like income ya ሚት ኣብ ባንክ ካሲ 300 ሺህ ህልወካ ዋላ ጽቡቕ ክሬዲት ስኮር ጽቡቕ ክሬዲት ስኮር ይሕሸካ ምክንያቱ በታ ጽቡቕ ክሬዲት ስኮር ስጋብ 1 ሚሊዮን ሎን ከተምጽእ ትኽእላ ክሳብ 1 ሚሊዮን ደብት ክትከይድ ትኽእላ ናቱ ዳውን ፔመንት ተን 300 ናተን ዳውን ፔመንት ትቀበለን ማለት ስለዚህ ዳውን ፔመንት ዲፔንድ ዩ ካብ 3 ክሳብ 20% እዚ ግን ዲፔንድ ናትካ ክሬዲት ስኮር ኢዝ ውስኖ ሶ ኮንቨንሽናል ሎን ዝበሃል ኣሎ እዚኦም ኮንቨንሽናል ሎን ካብ 3% ስጋብ 20 ይብኻ FHA ሎን እንድሕር ኮይኑ ግን ካብ 3% ንላዕሊ ማለት
so እዚ just governmental እዚ private ማለት እዚ conventional loan እንድሕር ትኸይድ ኮንካ maybe PMI ዝበሃል ኣሎ PMI ዝበሃል ኣሎ ምክንያቱ mortgage private mortgage insurance ዝበሃል ኣሎ እንድሕር less than 10 down payment ገይርካ it's ውሕድ እዩ just a little bit 150 70 80 እቲ PMI ኣይትፍርዎ ፀገም ዝበሃል ኣይኮነን personal finance ኣይኮነን ድሕሪ እንታይ መስልኩም 20% ናይታ ገዛ ቫሊ ምስ ገበረት equity 10% ምስ ገበረት you can call ደዊልካ ንስኻ ነታ PMI cancel ክትገብራ ትኽእላ ኣነ ኣብ ዓመትን ፈረቓን PMI ናተይ ኣብ ዓመትን ፈረቓን cancel ገይራ ደዊለ private mortgage insurance ትበሃል private mortgage insurance ማለት ንስኻ 10% down payment ተዘይገርካ ንሓንቲ ገዛ ክትገዛ ከለኻ required ትገብረካ ነታ mortgage ካሲ insurance ኣትወላ ከባቢ 70 80 100 ዲፔንድ ክንደይሎም ትወስድ እሳ ትኸፍሎም ማለት ድሕሩ ንሳ እታ ገዛኻ ድሕሪ ዓመት እቲ appreciate ምስ ገበረት ባሊ እንዳወሰኸት ምስ ወሰኸት ከባቢ 20% ወናኒ ወይ ከዓ equity ምስ ሃለወካ ሽዑ ንሳ እንተ ክትኮን ትኽእላ ካንሰል ክትገብራ ትኽእል ሓሳብ ደውልካ ካንሰል ትኸፍላ ኣነ ክንደይ ከፊለ መስልኩም 150 ቅርሺ 150 ከፊለ ነታ ባንክ መፅዩ እቲ ስፔሻሊስት አፕሪዝ ገይርዎ አፕሪዝ ማለት ሪአይ ፍትሻት አገዛ ማለት በትክክል ቫሊ ገራዲያ ኢኩዊቲ ለካዲ ገዛኻ yes oh yeah more than that so right away cancel አይትፈው ስለዚህ 30% ምግባርን 10% ምግባርን ፍልልዩ እዚ በይኑ ሽዋሕ ዝበለ ቪዲዮ እንዲ ግን just concept ጥራሕ ዝብ ዘለኹ ለማዓን ቁጥር 3 income can and employment history አገዳሲ ኦኬ credit score number 1 አገዳሲ ደልና ድሕሩኻ income ka ودس بله إنكم عند حسوس ساشح كوين حساب كندي qualify قبل نقوله وال employment history مجمع خطأ أب حدا كامباني نسخة بوحدو كل التعامد كسر حلكها 2 years كسر حلكها نعخ approve كبل خان نحكينا so أنا أبزع عمل زي تاكسي سرح تانيران بقوله so دحرو تاكسي أقاريت عند حرنا بكال كامباني سرح جميرا دحرنا خوينا مس زخونة كامباني أبت جميرة يزلخ كامباني بوحدنا كباب خليت عمل تزيجري بانكي لون كوبون النجازان خجز أيهبونني سام بانكي قبريهم جن it's very hard مالتي مخنياتو employment history ترواد لهم ده employment history بوحدو minimum 2 euros كتجبر كتقلال لك أبحر عمل stable income يبها لسه stable دخونه income كله وكا minimum 2 euros كله وكالو منال بعد كبحر campaigns أنيحكا as a part time عند حسكا more نايب على خا business الحرجيركا it does count schedule سن حركون the way it goes مالتي قال it income نبلو income مسمني تحصلكم زي مس debt in ratio بحاله نسخة حمو شدش شح ورحاو دموز كان حركوينو an average إتا mortgage توصل جزاء ناي 3 شح مخنياتو debt income ratio بحاله حوات debt income ratio كله آتاوينا نجازات راح يكون زمقلوه انتي دا almost 43% ناي اتاوينا راح ينجازا خون زلو so 43% ناي دي شدش شحن حروسيدنا times 43 divide 100 كلتا شحن 580 مالته كلتا شحن 580 so 3 شح انا له just 50 هوديم دحان تطاويم نابو هوديم so كدك ما نزيا income كاغداسدي yes أنا كسب كندي income am qualify كسب كندي جزا value am qualify قبرون زخول دسبلت لنا عبنت نحل الكاني أوكي كندي أتاويخا سوساشح حب عمتي أنت الكاني أوكي سوساشح مقلنا 10 تخلت يخبلك سوساشح تقول لي سواء خلنا نصير حينا مقلنا 10 تخلت خلك أول حي حموش شح توصل لها سلذي تحموش شح كا مقلا نخلت يخبلك أنا average كلتا شحن 500 مورجيج كا كبابنا كلتا شحن 500 إيخا خطوصل انتهي مالي تازيع let me back this let me calculate قبل عزيزي أنا أبزي أخر إيركمي all right ودي حابي just how much I can afford for the house back a little simple term مالتي okay let's do this نسخة an average زي
43% ናይ ኣታዊ ኻንዲ ዝብሎ እዚ ከምኡ ዘይ ካልኩሌት ዘይክበኒ ይኽእል ማለት እዩ right let's say ኣብ ዓመታዊ እተትካ 57,000 ይኾን ንስኻ ማነዝለ ደብት ዘለካ ካልእ ናይ ክሬዲት ካርድ ናይ መኪና ናይ ሎን ውሕድ እንድሕር ኮይኑ ኣታዊኹም እዚ ብዝተቃለ መጠን ዜሮ ግብሩ ኣሕዋት ብር ዜሮ ዳውን ፔይመንት maybe 60,000 ይሕልወካ fixed رايو fixed look أبدأ غيره تا interest خا كاب شو عتنت ب55 credit score كا شو عتمي تكسب شو عتمي 90 right let's go with نسخة calculate إن هرجر كا نزي so your home approvers جبروهان أحد كل التيم 54 شحواجا plus تنسوسام سجل كا لون عخزبها 194 شح جزاء أمكو خاصه this is debt in ratio calculation يبقى زي بمن تاجر نحن عرينا خلنا نابنا let's say look this إذا interest ولا كهايك اندحر كوينا شو ما أنت 200 رايوا 194 زلا كسب كندي كوبنا 5 خلو رايوا 800 كنجبر عنا نابنا راي ولدنا نبشو عتنت بحموشة نبشو 10% داون كيلو mortgage نعنا خبونا زغلو جزا كباب اللي على خلتها 200 كلمة إزي ناي 30% أحوال so كابزي نلعلي إيقا تركب تخل up to بينو دحان على نكال calculation ممكن مهرانات أقام يلا جن in general this is how technically works let's say جنزب كان نحر أتاو خباب 100 شح كوين according to this calculation 100 شح أتاو نحر لك mortgage qualified جبرو كسب حموش 230 حموش شح إذا قبل كل لغن interest خار أيوه look this you can get this interest as far as this down like 800 something that's it so debt in ratio the bahal بزح calculation له على نخالقون words هنا calculation in general this is how technically works أنا كندي أتاولني كندي qualify جوبرني نزبل حتى this تملس حتى عليك alright very important so تملس لكم مثلا this debt in ratio بحال أقداسي معناته credit score كان أتاوي خان إذن كل تطرح هذا اللي خان credit score كان لحرت بوكينو أتاوي خان دعبة خان دا معبل كاتا عبن دحركن كا دس لك opportunity تركب it doesn't mean down payment ناتك down payment by the way after calculating down payment تغيره it's not valid يكون 10 سلس جبر كا 30 سلس جبر كا يكون the most important how your credit score and then how your income steady valid alright ثالث رابعتي in case it's not required بزح يكون تنا lenders may require them جبرها كمزي saving على كادو reserve على كادو maybe additional saving على كادو let's say stock invest جبر نهركن كلمة سك أحوات هناته على كادو أب index man على كادو تودي أب 401k على كادو أب روز على كادو أب growth stock على كادو whatever كندس بلكا yes علني قرب طريقة و10 شيء 15 شيء 20 شيء قال ملخا يحق زكاة تتعشم if there is something happen عخذ خنا نجر عند حرقاتي مكاسي cash reserve لك cash بدق لك سلزين هاي كتوه إحنا سلسة ورعي كتكفله تخلها so technically it's not required but it's most important so financial requirement is in سلسة عقد دستيان إذن سلسة a financial requirement بفلسم كسجروان زي بالكمي ولا حنتي تابينا لما عنتي تاب هجز قصل قديفكم نزي أن حسكم كيركم تنزبلت عين بزيادة number 1 and number 3 what is this number 1 credit score كقداسي نالن number 3 income not كون أقداسي employment history not كون أقداسي معناته steady income كله كله debt ratio شرح له calculator الله alright let's pass this so قدر خلته أنت عنا documentation require قبل كابزي نسخة نزخل لك لنا أنت عنا document لك proof of your income ناي proof نخد قبل له أتاويها ناي كلتك ساب سلسة ورحي ناتكا pay stubs نبلو كاب تسرحال زلخة كامباني كاب كلتك ساب سلسة ورحي pay stubs توها pay stubs مالت تي payroll توهابها ناي مستوهابك تم payroll حس كانت مسخة تحتتها
ካልእ ናይ ክልተ ዓመት ታክስ ሪተርን ትሕተትኻ ምክንያት እዛ ናይ ክልተ ዓመት ታክስ ሪተርን ነታ ኣታዊኻ ተነፅረልካ ንስኻ ኣብ ክንደይ ኣብ 1040 ኣብ ናይ ኣረስ ትፈልጥዎም 1040 ክንደይ ኢንካም ኣለካ ንስኻ ኤጂ ዓይናትካ ክንደይ ግሮስ ኢንካም ናትካ ክንደይ ሶ ኣብኡ እንድሕር 80,000 ዘርእልዩ ደን ንሱ ኣን ኣቨሬጅ መቂልካ ደብት ሬሽዮ ናትካ ዝመፃልካ 50% ናቱ ድሕር 80,000 ኣታዊ ኮይኑስ ሕዝዋ 80,000 እንድሕር ኣታዊኻ ኮይኑ ኣን ኣቨሬጅ ዲቫይድድ 12 ሶ ዲቫይድድ ን2 ከባቢ ናይ ከባቢ 3,000 ይኸውን ሞርጌጅ ክቡካ ክእል ማለት just ስኢለ ናምበር ድሮፕ ዝገብር ዘሎ ነዚ ግን ፅቡቅ ክሬዲት ስኮር ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ካልእ ሎን ዘይብልካ ክትከውን ኣለካ ማለት ካልእ ሎን ነቲ ደብት ካልእ ሎን እንተሊካ ግን ዘይክተኣትዎ ትኽእልካ ለሰይ ካልኣይ ገዛ እንድሕልካኒ እዳዝማር ናይ ካልኣይ ገዛ ኣብዘ እነኻ ክትመፅእ ትኽእል ኣነ ኣብ ርእሲ እቲ ኣለኹ እንደ ካልኣይ ገዛ እንድሕልካኒ ነታ ቀዳመይቲ ገዛኻ እንተልያ ዘይተኸፍለት ተልያ እዚአን እንተን ዝግባእኻ ኣታዊ ከባቢ 3,000 ከባቢ 3,000 ሲ ነታ ናይ ቀዳመይቲ ገዛኻ እንድሕር 1,000 ኣለዎ ኮይኑ ሞርጌጅ ነታ ናይ ካልኣይቲ ገዛኻ ከባቢ 2,000 ኢኻ ጥራሕ ትወስድ ኣለኻ ናይ ከባቢ 2,000 በዚ ሃይ ኢንተረስት ዘለዎ ሜይቢ ናይ 200,000 ገዛእኻ ክትገዝእ ትኽእል ማለት ግን ዳውን ፔመንት ክገብረሉ እንደ ድሓን ኣብዚ ላይክ 20% and above ገብር 20% and above ትገብር ተኽር ኮንካ they can lose that's fine you are like investors ካልእ ወይ ኢኻ ትኸይድ ስለዚ proof of pay stubs የለም tax return ናይ 2 ዓመት የለም W2 form ናይ 2 ዓመት የለም እታ W2 form ኣበይ ትርከብ እንተልኩምኒ ምስቲ እቲ ኣካውንታት ናትኩም ክሰርሓ ከሎ ምስታ ፋይልኩም ናይ tax return ኣብ ሓደ ፔጅ ወይ ብቅድሚት ወይ ብድሕሪት ኣለዋ እዚኣተን ካተጥፍዎን W2 form እንድሕር ሲኢንኩም ናብኡ ግን just ነቲ ትሰርሕሉ ዘለኹም ካምፓኒ anytime ከይድኩም ፕሪንት ገይሮምኩም ትኽእሉ easy tax return ኻ ግን ኩሉ ሻዕ ኣካውንታንትኻ ሰሪሑ ዓፂፉ ዝህበካ ዶክመንት እዩ ታራቢቱ እውን ሜይቢ ክረሳዓ ዝኽእል እንድሕር ኮይኑ እንተተረሲዓ እምበር ዩዥዋሊ ይገብርዋ ናብኣቶም ኣካውንታንት ስለ ወላ ኣካውንታንት ይኹን ዳኣምበር ብዙሕ ስለዘይ ኣነ ስለዘይሰርሓሉ ከማዮም ዝገብሩ ከማያና ተማሂርና they know that they are smart they are expert some ጋር ከይደባስና so ከም ኣገረም ይብጋ ስለዚ ዘን ክልቲአን ታክስ ሪተርን ኻን W2 ናትካን at the end of the year ተዋሂብካ ኣብ ታክስ ስሪሕካ ሒዝካ እንትመፅእ ዶክመንቴን ተዓሽገን ኣለዋ ብውሕዱ ታክስ ሪተርንኩም ብውሕዱ 7 ዓመት ሰይፍ ክህሉ ኣለዎ ምሳኹም ኣብ ገዛኹም ንምንታይ እዚ ዘለኹም ስልኩም anything happen your document is valuable anything audit ተገረም ሃይርስ ካልእ እንድሕር መፅምኻ so 7 ዓመት ክኸድ ይኽእል እዮም ለሰይ 3 ዓመት መጀመርያ ጀምሩ ዝኾነ እንድሕር ዘይንፅር ዘይ ኣገባብ ተልዩ ግን they go back ን7 ዓመት እንድሕር እዮም ዝኸዱ ዝኾነ ዶክመንት ባንክ ስቴትመንት በል ካልእ በል ቼክ በል an average anything ምስ ናይ ገንዘብ ፋይናንስ ዝተኣሰር ዝኾነ ዶክመንት 7 ዓመት ቫሊድ ድሕሪ 7 ዓመት ግን no ወላ ባንክ ስቴትመንት ከይድኩም I don't know እንተዘይ ተቀይሩ ይጅምር ናይ 7 ዓመት ባንክ ስቴትመንት ክትረኽቡ ትኽእሉ IRS require governmental ማለት ኪኖ 7 ዓመት ዘሎ ግን no way ወላ ሓንቲ ይብልካ it's already done it's out ስለዚ ዝኾነ ዶክመንትኩም ምስ ፋይናንስ ዝተኣሳሰር ክሳብ 7 ዓመት ኣብ ኦፊስኩም ኣብ ገዛኹም ኩሉ ሻዕ ሪዘርቭ ክኾን ኣሎ ካብ 7 ዓመት ናብኡ ዝኸደስ ቫሊድ ብዙሕ ትርጉም የብሉን ማለት so that's all ደን ሰለስተ ነገር ኣለካ ካልእ ባንክ ስቴትመንት ከመያ ዝበልና ባንክ ስቴትመንት ኣለካ ናይ ካብ ክልተ ናይ 3 ወርሒ ኣለካ ኣን ኣቨሬጅ ንምንታይ እዚ ቫሪፋይ ነቲ ዳውን ፔመንት ገብሮ ገንዘብ ኣብኡ ኣሎ ዶ ኣብ ሴቭን ዘሎ ኣብ ቼክን ዘሎ ኣበይ ኣሎ እቲ ገንዘብ ኣብዚ ካብ ክልተ ስጋብ 3 ወርሒ my friend make sure ዝኾነ ሶርስ ዘይብሉ ካሽ ካይተእትው ጥረ ገንዘብ ናብዚ ሶርስ ዘይብሉ ክብሉ ከሎ ለሰይ ታክሲ ድራይቨር ኡበር ድራይቨር እንድሕር ኮንካ ፀገም ኣይኮነን ታክሲ ካሽ ከተእትው ለኻ ካሽ ከተእትው ከለኻ ኣብዚ ክልተ 3 ወርሒ ለሰይ $15,000 ካሽ ተእቲኻ ቅድሚኡ ከባቢ 15,000 ስቕልካ ዘይተእትው ተነርካ ሽዑ ሃንደበት ተእቲኻ ካበይ መፂኡ ንገረኒ ኦኖ ሓወይ ሂብኒ ወደሞ ሂብኒ ወዳሓትኒ no they are not going to qualify ንገዛ qualify ገብሩኻን እዮም ኣታወዲ ሕውኻ ክበካ ኸልዩ ቤተሰብካ ክበካ ኸልዮም እንተ ተኻኢሉ ቸክ ገይሮም ተሂቦም ፀገም ኣይኮነን 100% ቸክ ናይ ካልእ ሰብ ዳውን ፔመንት 100% ዳውን ፔመንት ገይሩ ካልእ ሰብ ክገዝኣልካ ኸልዩ ገዛ ብስምካ ለሰይ ኣብርሃ ኣለዎ ድሓወበይ 100,000 ኣለዎ እታ ኣነ ዳውን ፔመንት ዘለያ ገዛ 100,000 ኣለየኒ ንሱ 100,000 ዳውን ፔመንት ገብረለይ ነታ ገዛ ግን 0% ወናኒ ኣነ 100% ወናኒ እያ ማለት እዩ ክገብራ ኸእሊ እዚ ኣብ ገዛ ምግዛእ እዩ ዘለኹ ናት ኣብ ቢዝነስ ኣይኮነን እዚ
ስለዚህ ንምንታይ ዝኽል ክላ ዘሎ ንስኻ ኣብተን ገዛ ክትገዝኣለን ፕላን ዝገበርካ ዘለኻ ናይ 2 ወርሒ 3 ወርሒ ናይ 4 ወርሒ ካሽ ዝበሃል ጥረ ገንዘብ ኣይተእትወለን ጥረ ገንዘብ ኣይተእትወለን ክብል ከለኹ ግን ቢዝነስ ዘለካ ሰብ እንድሕር ኮንካ ጋዝ ስቴሽን ካልእ ዘለካ እንድሕር ኮንካ ካሽ ተእትወሉ ትኽእል ኢኻ ካበይ ከም ዘእትኻዮ መንጭለካ ኖ ኣነ ቢዝነስ ኣለኒ ካብ ናይ ቢዝነስ እየ ካሽ ናብ እትየ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ንሱን ሪኳየር ኣይንገብርና ማለት ከም ምኽሪ ፐርሰናል ምኽሪ ክትወስድላ የደልኒ ኣይ ፅቡቅ ኣይኮነን እታ ካሽ ናብታ ቢዝነስ እትዋ ካብታ ቢዝነስ ናብታ ፐርሰናልካ ቸክ ፀሓባ ቸክ ፀሓፋ ቸክ ፅሕፋ ከለኻ ኦውነር ዊዝድሮዋል ኢልካ ኣብቲ ሜሞ ፀሓፎ 100 እቱ 30 እቱ 200 ሰብ ክንዲ ደስ በለካ as far as ካብቲ ቢዝነስካ ክሳብ ዝኾነ ጂ እቲ ቢዝነስካ ኸ ባንክ ስቴትመንት ፕሪንት ጌርካ ክትቦማኻ ካሽ ኩሉ ሰዓት ከም ዝኣትዎ ዘሎ ክርእይዎ ፀገም ይብልካ እቲ ሽግር ዝፍጠር ኣብዚ ንስኻ ዳብሊቱ እንድሕር ኮንካ ምስ ሓደ ካምፓኒ ትሰርሕ እንድሕር ኮንካ ዳውን ፔመንት ንገዛ እንድሕር ዘይብልካ ኮይኑ ካብ ሰብ ገንዘብ እንድሕር ትልቃሕ ሓሊኻ ካሽ እንድሕር ሂቡካ ሰብ እንተእቲኻዮ ኣይህቡኻን እዮም ኳሊፋይ ኣይገብሩኻን ስለዚ ግዜ ክትእውድ ኢኻ ክትገዝእ ኢኻ ግዜ ማለት እዩ ግዜውን ክግዛእ ዕዳጋ ኣለካ ግዜውን ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ክትፀንሕ ኢኻ ኣብዘን 2-3 ወርሒ ዝብለ ዘላ ኣይከኣል እንተተኻኢሉ እቲ ዝህበካ ሰብ ተለም ኣሕዋት ቸክ ግበራ በሎ ቸክ እንድሕር ፅሒፍልካ ቸክ ፅሒፉ ማኒ ኦርደር ካሸር ገለመለ እውን ኩሎም ኣይሰርሕን እዩ ኣሕዋት ቸክ ተፅሒፉ እእትይዋ ናባኻ ካበይ መፅያ ኣላ ካብ ኣብርሃሎ ወዲ ሓወበይ መፅያ ኣላ ሂቡካ ኣሎ ኣብርሃሎ ወዲ ሓወበይ ኣገዳሲ እንድሕር ኮይኑ ባንክ ስቴትመንትካ ሃበና ብልዎ ባንክ ስቴትመንት ናይ ኣብርሃሎ ወዲ ሓወበይ ካኣሉ ከምኣ ካሽ ዘየእተዎ ክኸውን ኣለዎ ስለዚ ይጅዋል ንሕና ኣብ ገሊና ካሽ ሞ ይህልወና ኣብ ነሳና ሞ ንሓደ ሰብ ትቦ ቸክ ንዓይ ፀሓፈለይ ትብሎ ወል እቲ ሓደ ሰብ ምስ ሃብካየስ ገንዘብ ይእትዎ ናብቲ ባንክ እቲ ካሽ ሽዑ ንዓኻ ቸክ ፅሕፈልካ ኣብርሃሎ ወዲ ሓወበይ ዋ ነገር ፋሕ እንዳ ኢላ ፈሓቢልካ ያኮ እቲ ካሽ ሆልድ ግበሮ ሂቡካ ዶ ክትቅይሮ ደለኻ ሕዞ ሰሩ ዘለዎ ካሽ ንስኻ ክሊን ግበር ባንክ ስቴትመንት ዝሕተት ዘለካ ሃቦም እታ ቸክ ፅሒፍካ ዘለካ ሃቦም ክሊን ትኹን ካብቲ ባንክ ደን ሽዑ ሰሩ ዘለዎ ገንዘብ ክሳብ ዝኾነ ትዕልቕ ኣለኻን እእትዎ ፀገም ይብልካ ተኾይኑ ግን ምስ ሃበካ ንስኻ ቀጥታ ተእቲኻዮ ከርእዩ ዋል ኣብርሃሎ ወዲ ሓወበይ ካሽ ነእቲኻ ኣለኻ ካበይ ምፅኻ ክብለካ ኣይትምልሳን ኢኻ ስለዚ እታ መስርዕ ዝነበረት ትብተኽ ማለት እዩ እዚ ሽግር ማለት እንታይ ግዜ ትእወድ ትገብሮ ፀናሕካ እንድሕር ፈሪንካ ፀኒሕካ ኮንትራት ኣግሪመንት ኣቲኻ ፀኒሕካ ካልእ ተፀኒሕካ እቲ ኤርኔስት ማኒ ካልኦት ትገብሮ ኤርኔስት ማኒኻ ቀሊል ገንዘብ ኣይኮነን ክሳብ 5% ክኸውን ይኽእል 3% ናይቲ ገዛ ክኸውን ይኽእል 5,000 10,000 ማለት ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ባንኪ ብስንፍነት ናትካ እንድሕር ሉዝ ጌርካዮ እያ ሉዝ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ማለት ብስንፍነት ኖ ኳሊፋይ ባንክ ተዘይገሮምካ ግን ኤርኔስት ማኒኻ መፅእ ዝኽእለሉ መልክዕ ኣሎ ኣብቲ ያ ኮንጀክሽን ዝበሃል ኣሎ ኣብቲ ብዙሕ ነገር ኣሎ ዝመላላኡ ማለት እዩ ኦራይት አይደንቲፊኬሽን ካርድ ናትካ የድልየካ ድራይቨር ላይሰንስ ቫሊድ አይዲ ድራይቨር ላይሰንስ የድልየካ ሲምፕል ፓስፖርት ተሊካ ፅቡቅ ዘር ጋቨርንመንታል ኢሹ አይደንቲፊኬሽን አይዲ ማለት እዩ ሶ ሲቲዘን ተኾንካ ተመራፂ እዩ ሲቲዘን ተዘይኮንካ ከዓ ፀገም ዝበሃል የብሉ just it doesn't count ማለት እዩ ኦራይት ዶክመንት ወዲእና ወዲ ሓወበይ let's go ኣብርሃሎ ወዲ ሓወበይ ኦኬ ፕሪ ኣፕሩቫል and mortgage application شو بس خلا اوكي نسخه اتاوي خان كريدت سكور كان انت يليكن اب فاينانس ودينا دحرو انت دوكمنت يليكا مصينا دحرو نا بانك خيدنا اب بانك بصحنا لنا هجي اب بانكي بري ابروفال لنا بري ابروفال كايرخبكا جزا خيتنادي بري ابروفال مالت حدا ابت مورجج مستي بروكر ناتكا دويلكا وكا مستم لون اوفيسرز دويلكا بتتبلم زربا نسخه كندزي اتاوي كندزي كريدت سكور إلهم بول يبغى just simple easy بلعنة كريدت سكور كا then كسب كندي يخون أنا لون كوسد يخال تحسبلنا أنا بتقدمي تهدب تروش يوم كاركوز جوا أوكي سوشيال سيكوريتي حتى خا اليوم income كخندي أتاوي حتى خا اليوم then simple term مالتي كال انت لك عدا قال لك حتى خليهم ازي مسحاب كايم ولا بتليفون خيري خلي ولا بقول مسحاب كايم او يا بول جيروم سيمبل سوفت بوليومز قبرو لايك لايت قبرو زي كم زي ديب ايكونيوم او يا سقاب 500 شيخون لون كتوسد تخل خبخ
ስለዚ እታ ሌተር ኣላትካ እታ ፕሪ ኣፕሩቫል ሌተር ካ ሽዑ ነቲ ብሮከር ንስኻ ንካሕሳይ ትህቦ ካሕሳይ እሳታ ሌተር ሒዝ ስለ ዘሎ ሽዑ ገዛ በታ ዓቕምናትካ የናድየልካ ሽዑ ምስ ናድየልካ ምስ ወንትድ ትጅምር በረኻ እንዳዋፈርካ ኩሉ ጎቦታት ትኸይድ ማንቲ ለህደን ካይ መስለካ ከምዚ ህድና ገለመለ ከተምፅ ዛግራ ክትቀጥል ካይ መስለካ ተጠንቀቕ ታወዲ ህድና እንተበልና ህድን እንተበልና ናብኡ ካይትኸይድ ገዛውቲ ኤቭሪወን ኣብ መዓልቲ ባይ ዘ ወይ ኣነ ገዛ ክገዝእ እንድሕር ኮይና ናተይ ይኹን ስድራ ቤት ተክኒ ካብ 3 ወርሒ እስካብ 6 ወርሒ ይወስደለይ ራሽ ኣይኮንኒ ሶ ትኸይድ ሎሚ ትኸይድ ዊክኤንድ ትኸይድ ነቲ ብሮከር ካልእ ትኸይድ ሶ 3 ወርሒ ኣነ ኣቨሬጅ ይወስደልካ እዩ ብሕልፊ እዚ ግዜ እዚ ስስ ከምዚ ክድልካ ሳብ ወርሒ ትገዝኦ ገለመለ ይኮነን ጀስት ዩ ኖ ኔበርሁድ ኣሎ መፅናዕቲ ኣሎ ሎኮሽን ኣሎ ቤት ትምህርቲ እንታይ መሰልቲ ከባቢ እንታይ እዩ ምስቲ ዝብሎ ዘሎ ይዋፃካዲ ወጋ ባክ ኤንድ ፎርዝ ኣሎ ስለዚ ቀሊል ኣይኮነን ዩ ጀስት ቢልድ ናይ መፃኢኻ ሂወትካ ትነብረሉ ምስ ደቅኻ ኣስፋፍሒካ ትነብረሉ ኢኻ ጀስት ኣን ኣቨሬጅ ከምዚ ማነስ ቱ ማነስ ገለመና ይኮን ኣን ኣቨሬጅ 3 ወርሒ ዝወስድ መስርሒ ሶ እቶም ብሮከር ዳ ካይበኣሱን እዚኣ እምበር ሶ ተረጋጊእኩም ኩዱ ማለት ስለዚ እታ ሌተር ኣለሃካ ዘንሽዑ በኣ ይድለ ኣበናይ ዞን ኢኻ ድሊ ኣበናይ ዚፕ ኮድ ኢኻ ድሊ ኣበናይ ኔበርሁድ ኢኻ ድሊ ኣበናይ ከተማ ኢኻ ድሊ እንታይ ይመስል ታክሲ እንታይ ይመስል ንሱ ክንደይ ትኸፍል ማይ ንባዕሉ ኣለዎ ዶ ቤት ትምህርቲ ንደቅኻ ኣለዎ ዶ ውሕስ ድዩ መዓት ኮሽን እዩ ዘለካ ንሽዑ ትምልሱ ሕቶ ማለት we explain this ኣብ ገለ ቪድዮ ኩሉ ሻዕ ንገልፆ ኢና ነምፆ ኢና እውን ንምህሮ ኢና ሶ ንሳ ሒዝካ ምስ ከድካ you are seriously buyer ምዃንካ ፈሊጥካ ደንሽዑ ናብ ተኣሽሙ ተኣቱ ናብ ኮንትራክት ተኣቱ ትኸይድካ ማለት ሽዑ ኮንትራት ተኣቱ ኮንትራት ምስዓትኻ ኩሉ ነገር ምስ ከድካ ሽዑ ሞርጌጅ ኣፕሊኬሽን ትጅምር ማለት ሞርጌጅ ኣፕሊኬሽን ምስ ጀመርካ ላይክ ዩ ኖ ሰሜት ናብቲ ሌንደርስ ክኸይድ ድሕሩ ያ all required documents ዝበልናዮ እቶም ኣብዚ ዝሓተትናዮ ዶክመንት ብምሉኦም ይኣቱ እሶም ከኣቱ እዮም ብምሉኦም እዚኦም ምስ ኣተው ሽዑ ናትካ እቲ ዝበለካ ፕሪ ኣፕሩቫል ከባቢ 500 ዝበለካ ዋል ሪል ኣይኮነን ሽዑ ኣብኡ ፋይናላይዝ ይገብረልካ ማለት ሞስትሊ ዲፔንድ ይገብሩ ሪል እንዲ ግን ጅስ ናምበር አርኤን ፕላስ ከጋጥመካ ኸሊ ኦ ኖ 500,000 እንደ ኢልናካ ነርና ሕጂ ግን ምስ ኩሉ ርኢና እዚ ዕዳ ፀኒሕካ እዚ ከም ፀኒሕካ ዝፀኒሕካ ናብ 450,000 ዳውን ጌርናካ ኣለና ሎንካ ክብሎካ ኸልዮ ደን ሽዑ ተመሊስካ ምስቲ ብሮከር ካዲ ምስቲ ሸያጣይ ዲ ምስቲ ገለ ሽዑ ይከን ጀስ ናብኡ ዝመፃሉ ወይ ገንዘብ ኣለካ ዲ ዳውን ፔመንት ትገብረሉ ትውስኸሉ ገለ ነገር ክትፈጥር ትኽእላ ወይ ገሊኦም እውን ኦ ክሬዲት ካርድ ከምዚ ኣላትካ እሞ ናይ 5,000 ኣለካ በዚኣ ዘይተኸፈለት ክሬዲት ካርድ ፔይድ ኦፍ ግበራ ክብለካ ኸልዮ ፔይድ ኦፍ ክትገብራ ከለካ ንስኻ somehow not cash ሶርስ ዘለዎ ገንዘብ ዋላ ቤተሰብ ትፈልጦ እውን ካብ ባንኩ ከፍለልካ ኸእል ንዓ ማለት ፀገም ኣይኮነን ሶ somehow it doesn't mean pre-approved ዝበለካ ብኡ ፋይናላይዝድ ኣይኮነን ንምባል ዝገልፅ ዘለኹ so not they right ዝያዳ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ somehow no ካብ pre-approved ንላዕሊ ዝበልናካ ኮይኑ ኣሎ ክብለካ ኸልዮም ስለዚ እቲ ዝቡኻ ኣበረጅ በሪ ወሳኒ ማለት alright my friend እዚ ንብሎ ዘለና ሓደ ብሓደ ስለ ንምሁሮ ቀሊል ኣይኮነን pre-approved ጥራሕ እንተኢልና እዛ ሞርጌጅ ኣፕሩቫል ጥራሕ እንተኢልና ሌክቸር ሰዓታት ውድያ ማለት ኩሉ ህንካን ሃባን ኣሎ ኣብራሃለ ወዲ ሓቦይ ሽዑ ኣብ ገዛ ምግዛእ ፕሮሰስ ኣቲኻላ ወይ ዝበልናይ ማለት ገዛ ፕሮሰስ እንታይ ኣሎ ሃየር ኤጀንት ካሕሳይ ማለት ኤጀንት ንዓኻ ኣለካ ኦኬ ፕሮፌሽናል ኣሲስታንት ዝገብረልካ ኣሎ ብሮከርስ ማለት can help you ንዝ ኩሉ ንብሎ ዘለና ኣይና ይራይድሆም ኣይና ይቕንዕቲ ኣይና ብኩሉ ናይ ምግዛእ ዋጋ ህንካን ሃባን ኣይትፍርሑ ብሕልፊ ናይ negotiation of salary ዝብል ኣሎ I don't know ቪድዮ ገይረ ገበርኩን ብጣዕሚ እስኻትኩም don't scare ምክንያቱ እቲ ሃየር ትገብሮ ኤጀንት ንዓኹም ይሰርሕ እሳቶም ካይሰምዑ ንዳ እምበር እሳቶም ኤጀንትስ ካይሰምዑ ግን ሰምዑ ኣለኹም ለኹም እንታይ ደልዩ መሲልኩም ንሳቶም ብፐርሰንቴጅ ስለ ዝኽፈሉ 500,000 ዋጋ ኣገዛ ንስኻ ኳሊፋይድ እንድሕር ኮይኖም they don't care 500,000 ክሸጥ ክትገዝኣሎም they are happy ንስኻ ናብ 400,000 ከተውራ ክትሓቶም ከለኻ ናቶም ፔይመንት ዳውን ይኸውን ኣሎ ትዝኸፍልዎ ፊክስድ እንተዘይኮይኑ ፐርሰንት ሕጂ ኣብዚ ናይ ምቅያር ካይሰምዑ ግን ኣብዚኣ ካይትቆፅዕኒ ተጠንቀቑ don't sue me my friend okay so ሕተቶም hey ካሕሳይ ሓወይ ፕሊዝ ባጀተይ እዚ እሞ ካብ 500,000 ሒሉካ ዘሎ ናብ 400 ሕተተለይ ናብ 500 ሕተተለይ ሶሪ ናብ 450 ሕተተለይ they are happy ይሕግዙኻ ክሳብ ዝኾኑ ፀገም የብሎም ብጣዕሚ ቅኑዓት ሰባት እዮም ኣላብ ማለት ምስ ኤጀንትኩም ቢ ናይስ ኩሉ ሻዕ ኤጀንት ናትኩም ብሮከርስ ኣካውንታንት ናትኩም ባንከር ናትኩም ሎየር ናትኩም
the most important smart تكونوا لكم بزياتهم connection ناتكم you gotta treat them nice زوين عم تزاربوا لهم you have to respect them معناته they are the boss بقى to professional ناتهم boss يوم simple no أنا سخا agent نعاي تقمن كحساي أبي جيم زيرو قال no he's your boss بقى أتاكي زي سياسي ناتكا مريح respect تقبر لك كان he's a professional ما عاد فلت الزبكة ما عاد سنقاك حساب زخوني the way كابزي أنا خد حتى كحساوي باجيتي كم زي أنا أي تفرو مالت عميزي من بهال أي نفرة إنه باجيتي زي حموش بيتي لما زلوا ذا كذا أنا باجيتي نبر 450 470 مورادة can you do me a favor حتتهم على هذا نسو كم يجروا حتهم the way technical ناي بعلم علوم كم يجروا كله ميلاتات جروا way as a credit دو no a closing back up نقبل كائنا أكم زي جيرنا خن بكائنا ولا نكلوز قليمس نكلوزين كن حق زكائنا closing cost كن حق زكائنا لهم they do all these sides so نخت حتوا ما يتفرهوا جن نخت زاروون جن professionally and nice ways كور no كحساي زي حموشة بيتل كذا لها no أيكونني أنا كم زي أجازني كم زي أبلغ خانكو أزيك برا no that's not the right way to talk he's busy he has a lot نعم نتين لكم دلهم أبن الناس لازم تقول له كحساي أبزي متسيس لازم هرنا نايم عليتي سمعي أخوك يا قيد حرنا سمعوها فجي busy سرح لهم كلا لهم نزيات transaction يا قلتيفهم كودو أدلو كخفل لهم as a professional yes you gotta get paid money سلازي the way نسخة كم يجي كانوا بشاشة تقبر بتعمل search قبروا حوات ولا I don't know maybe هذا فيديو ممكن صار حين نحن كم يجي كانوا بشاشة تقبر very important كم تزول لكم 4 سبات أبي هو تكون كن تتنقلهم ناتكم brokers ناتكم accountant ناتكم bankers ناتكم lawyers any lawyers يجي لويرات علو أنا جيت قوم لهم لويرات ناي business من ناي قال له ولا سي أنا إيميل قبر لهم كلهم they just respond ميدان هذا سب ريفر ندحر جيرة سدي ديم ناقم أو أي قبر لنا نقبله خاص شو سي تقبر لهم أنا ناتي إيميل ناتم إيميل سي قبره هنا أنا إيه سدي دي proof قبره then they can respond that right away هنا ناتم customer خاص هجي لو ممز حدا صباح مس حدا لوير صباح مس حدا بروكر no don't do that just stick with one accountant خان بعلا stick مس حدا سب already مسؤول family يكون دول كا anytime كبكاز خلي نبانك خان أبنت بانك لومي electronic ندي بانك statements أجمع يكون نبانك خان أبنت نبانك خا دول كا many نات كا assist قبرك كا full السبي جانا أم حرا يلنا if I need it call him hey كم زي أهم زي أنا نايزا قد أجي أسرع لي simple time so this connection نعاس عبء معبل لعلب بس تحت بس زيهم أجد دستيهم زم سبات زيادة من بدلنا نخلون نعخذ تقييم مخاز خوريهم كل رأي هم inspect قبل كان سويهم ثلاثة عينة inspection يزلا كورين أتوقع حسايز مهار النار هم عليه معت كله plumbing بل roofing بل تون كله heater air condition بل استفعل لعينة inspection علينا نزل كله inspect قبل they have people is to go نعم نتهم agents اللهم نايب علاتهم ناي closing نابتو ناي title campaign نابتو closing قبل نبعلهم اللهم نايب علاتهم they know which one is cheaper أنا يتحسن أنا they know this نعاها بتعني يمسحوا زخابزي so the more أبتي hassle saved قبره appraisal تقبر of course تبانكري يقصدوا appraisal مالت نتاجزا نبلازلنا نحن حموش مئة شح letter of pre-approved توهيبكا حموش مئة شح ندحر agreement sign جيركا بانكي وكيل سريدهم نتاجزا أساس قبره ويكا evaluate قبره يفتشوا كل نجارة نو زاجزا حموش مئة كونتن 450 شحة كشيء تخلي لهم إذا أبريزال يمد فردوا دان شعود تمليس كامس بروكر كا خير كا كم زي عندي أخوينا ويا جزادا سو أنت عايز قبرت شهاتي وعمارات يقولون بنك خم عنكم وا وهي نو أنا عايشت أنا حموش مئة راح لك خالي زلاتك حنت عدل ده نتن ديفرن زلا فلي زلا you gotta pay them cash عدل خلي تعدل ترى رادي كامسواتهم نوغشيشن غير كان أبتا واجا بانك زبلو خمورادو سالسيتي أبزا جزء ياخد قرفة تخلا contingencies زبهر له أجمع بالكان حنت سانتين كايت بلعكا ده حدا نا inspection نا حدا من الوقت نيروكا قد مهج قرب تبلعكا أنت زي كون سنة قرب ما إدمر حنت سانتين جذب كا إرنست ماني زبهر تخاف له نتي انتاي اسمها بني إرنست ماني what is that okay تخاف له
ንዕኡ بمولي ملس مالتي عربن ثانك يو يا عربن تاع عربن بمولات ملس 10 شحدي 10 5 شح سلازي وسانيتي انتم ابريزال تم بانك يمسدوا تم ابريزال they are professional they know things كل ነገር يدلوا زعرن دحر عليو شعو من البات ازي لو الكتريكال ازي لو بلامين زي لو ازي نقعي لو روف كم زي لو خمزي لو بمول شعو زي كا زعرن دحر كينو alright شعو back to your broker كله علوت بروكر سلاز فلطو كله بيبلز كالو عريوا ويكا جنزب كريديت ملوسلنا كلتا نغرين وي عريم توصايتات كله عريم هيبوخا ويكا بمولو الو قالي بانك زي كعرز دليو بانك لو قالي قنطمين تنحر كوين كن از كريديت غيرهم جنزب ملوس ياخذ جست بانك زحلفكا نغر كنكون على مال شعمو وداتنا بتايتل كامباني نحمد تايتل انا سيرش انشورنس تايتل كامباني يور بروكر نوز كله دوكيمنت لاين اب ناغبر يخي ابتم تايتل كامباني انشورنس بلا لا خيترسعوا احوا تا انشورنس ገንዘብ ክትከፍሉ ኣለኩ ምኽንያቱ ኣብታ ገዛ ትገዛ ዘለኻ any business anything ኣብዚያ ምናልባት against ናታ ዝኾነ ሊን ሆልደር ሊን ዝበሃል ኣሎ ሊን ፀንሕዋ ክኸውን ይኽእል እቲ ሊን ዝበሃል ለሰይ ኣነ ዛ ገዛ እዚኣ ነብር ኣለኹ ሶ በዛ ገዛ እዚኣ ኣትሒዘ ሎን ወሲደ ንበሎ ገንዘብ ዝኾነ ወሲደ ንበሎ ስዑ እዚ ዝወሰድክዎ ኣነ ገንዘብ ኣብዚያ ታይትል ካምፓኒ ምስ ረኸቡ انت زي رخيبهم ምናልባት ካይረኸብዎ እንተ ሓሊፎም የጋጥሚ እታ ኢንሹራንስ ኣብዚኣ ትጥቀመላ ንዓ ፕሮቴክት ትገብረኒ most probably ይርከቢ ኣከሪ ዋላ መስካሕ ሳይከን ዕልጎልና ኣብቲ ኢንተርቪው most probably ይርከቢ ግን somehow እንድሕር ከም ገለ ጃምፕ ኮይኑ ሊን ሆልደር ማለት ለሰይ ከምታ ዝበልኳ ነታ ገዛ እዚኣ ትሰርሓ ነርካ ሜካኒካሊ ገለገለስ ገንዘብ ዘይተፈተሸ ኢን ዘይኮነ ኣብ ብኮርት ገይሮም ገለበለ ነብዘእትዎ ንሱ ናብ ኮርት ናብ ዘለዎ ከተማ ኮርት ፋይል ገብሩ أنا دسبلة نحمش شح عريلو أبجزو حمش شح أنا أنت زي كفيليو like أنت إذا خون شو ناب لين إذا خير ناب أبتجزا خاخي شيء كل آخر يعلون somehow miss أنت غيرو نايوارح لي ناي معلت عادي قله miss كجبري خالي maybe أبتناي شيء خشيت أخل خان كنت جوز أخل خان أبتناي كل تور حاجة نحر كينو تفايل جبرة سب كدوم بيخلي تناي قط أمني ده زي كر إخلي أبت سيستم مالتي أبتناي كورت ورا أتي so نزياتها project تجبران الساعة so they just واحد جنزب خد خفل لا they know that they يجبروهم make sure that too anything كسبتات كشت الله أما عالتي مفتح تركب الله معالت anything نايتها جزاء زلوا زخوني insurance خلا حنسا payment يا زلات كتودي هذين closing the documents كمان closing document كل شيء عنا closing document في اللي هو كاب كل التك ساب 5% دالو كله زي بمول زورا تزي حسكا ناي لندر فيديو ناي انشورانس تايتل انشورانس دي ناي اترن فيتلي كاري تيبيكال رينج كابكل تسغا 5% ودالكا بمولئن ورا اتقا حيسكا نغزخا ات فايل زخون فايل كوينلو اب سيتي اب تناي جست زلخا ختما خاتيو بسمكا بغلخا قال دوكيمنت زلكا خا دوكيمنت خا حيسكا اب طاولا اب غزخا بزخا عصي فابريكات قمتن اتا ديبت بحال نغر ناتكا you done you bought the house congratulations my friend انقا حقوسك so از كله يحلف مالتي اوكي مالت ان ديتيل حاجه بحاجه ناي بعلي اخواتي ساعات زوسد شو legal and regulation بحال الله requirement جبركا تي نسخه ناي قدن كتجزء خلها property insurance قال لك اي property insurance كم تنزل PI نبلن كل شيء حزوان like ازيا principal يا ازيا ولد interest يا دي ناي بانكين ازيا خا property tax يا أنا قد ناي tax لك هذا خفل وي ألو سقاب تاشع معلت النساء ويكفلوا تصنح نص خوف لي تزي كفلوا نص خفيل كها أب ننزل حسابات ورا مالتي then زي الله هكا تكرر قبل أخا أي كا تا insurance كا تكرر قبل أخا زي حقاويتا home insurance require قبل كا إتلندرز تنبانكي قدم مجزاكا أبينا insurance أتيلو سدلكا نصها نابتم تفضل insurance by the way مستمر بعايز بالكم رسعم insurance نا insurance guy كا how the hell I forget that guy Venice I forget that okay insurance هنا قداسي نا insurance كا أقداسي يا مالت أبز insurance يجيب استفعل عليه بالتخلها أنا I do but كل تسلسل قالوا guys مالت go through جو جن أنت أزول لهم
أقدستي أم الساتم كا إنشورانس جاي أقداسي كل شيء تمر بعد هي اسمه حمشة يرسعي نا إنشورانس جاي كأقداسي دول كا إنشورانس نايدا قدا زي أسرع لي أو 50 دي واقع قالوا أبو ليابليت له كم زلو نخسر الكاي تجيب ترى إنشورانس نبعل like كندي أنا قدا زي أبدا أنت تقاس إلى أنت نديا أنت فريسة قال أنت حركوا ناس كندي وإذا قدا زي حموشة ميتشحن دا جزء كاي خلها نا إنشورانس نخسر الكاي ناي سلسة ميتشحن حرت جزء اللي خا وال قال نجار ندحر كوينا in the middle of this how the hell is gonna cover this money كل تميت شحفل اللي عليك خمي غير كها cover كبره minimum كابتا واقع أنا لعلق خونا له insurance تاجزات تسرح عكسات تسرح زي كاب أنا لعلق خونا له نا insurance بدون سرحنا لنا بينه if you want it like in detail بزحنا المهرة ماني so قال كل زي legally compliance اللي هو local laws مالت ensure to the property meets all zoning and legal requirement is just حدش شرح عندها بين مارسنا necessary to that so أبرهالو ده حاوبي حلف فيلنا أنا خينا نازلنا من البعض تاتا اللي كانت بلو ما عند خبزة وسير كلها so كابزي في السفح حزب لون إن أنا مهرو حدا بحدث لازم مهرو حوش education welcome اللي حرم سنة خد مهارهم دليهم كن زخن بالكلناها تصلى مسوق مالتي thanks that's all for the video 46 دقيقة جزا جزينا بحنصفها thank you Oh yeah, Sarah. Let me speak that. What do you do when agents constantly push you to increase down payment? Like depend you, Sarah. And time is like down payment to push in the herz go بروح more agents maybe the income كان the safe تزي يكون طيب. The income كاسي كنده خلص سين حموش يميت شح جز عند قبل سارة نحموش يميت شح جز أخذ جز إن حركون كان نسخة أتي pre approval بهالletters ندحر كبابني حموش يميت شح ندحر كم تزي كإلو so نعاها push go بروح down payment جرا حدين السو ويكا مزهج بحلفة interest ويكا تولد كهاي سلو زول لخا to qualify نخبر كم تازر أنا either more down payment جبر like interest خا at least وحتى زخون شجرة من برا 4% 3% كله كوب بتعني qualify خدخون تا interest شجرة تمزالنا زل هاجي so بوس قبر هذا لوسي نبتي نختمتي حموش أمي تشحلون كن بكائن عند حزب الله خليهم ساتم نعا at least down payment more كتقبر لك حموش أمي تلون كن بكائن تحري لهم sorry تاجزا most probably نايشدش أمي تبالغ تكون الله سلازم مئة شح down payment كبر نيتان حموش أمي تشح رحنا نحنا لون بانك خن بكان خلنا سلازم yes push قبر خان ناب مالت حدا كلا نجارة كان أب tomorrow push قبر خان تي agents by the way loan banks push قبر خانهم ندحر qualify كنقا they are happy to give you that money معناته ولد كاب أرخيبهم نسم ولدهم increase قبره نسخة qualify كتكون دحر زي تخلكم كات رحمنا أبو الصحبة خام عليك زمتي هذا اللي حطه بينا مجلس زي يعني it's a big مسافيدو but that's how it is إتا interest خا أجد داسه سنة qualify نات كاي قال أيقون النمبر كاب 3% كسب 10% down payment تقدر تخلص so 3% down payment تقبرين تلقى income كان credit score كان دحر صبوا تزيلي أو مثلا 3% down payment قبل تلقى أنا كل تام يسوي حاجة زعهات جز دحر لهم خواري كنا دو nowhere to go سلازي بخل تام يسوي حاجة زي كركبنا هذا ساعات زي حمد فلتي عملت هجي it's depend you تبيك at down payment push قبل خاسي نتي qualify نتي نممزاي مالتي alright okay اسكي قلت تحرى اللي حتى كلملس yes it does happen to me alright انت اخون that's right okay not now yes it does happen with me too got you روزا مالت okay oh روزا أنا مالت I think so yeah call me روزا أنا بقول إحنا أنا يتروح تجنب مالت بحثي for a 1K سلام دسبلة thanks for giving up like you know for education and you got stock market yeah stock market's just normally what it's not like stock market أب مجمرة اللي عندي حدا مجمرة أنت أخوي لو مسيلكم ناي construction spend إن أنا ISM expected to go over market reportنا way down كين نسو down مخان مالت stock market أنت أخوي لو ما عاد مسيلكم my godness recession قد خجات أميل له so report اللي ساعات سكباب ساعات حمشن فرق عند حرك مثلا ايتناي ايرنيناي امازون اند ابل نساتن صبون دحر متين كملس يصقم ايكونن up and down سلازي እቲ stock market هجي ዘጠራጥሮ ዘሎ the only problem is እቲ ፌደራል ዝገብሮ ዘሎ maybe recession ክመጻና ግዲ እዩ ዝብል ዘሎ stock market ምክንያቱ construction spending ናይ construction spending data ኣብቲ calendar ከድኩም ክትሪኦ ተኽሎም
and then ISM service down coin way down. So كل شيء report مش قاعد يبل. To me personal finance አይኮነን opportunity to buy. ምክንያቱ አንተ በውን ባሪ እውን ዝኾነ ፖስት ገራ ነረ long term እንድሕር own ዘይትገብሮ ኮንካ ስታክ at least 5 years and above እንድሕር ዘይትገብሮ ኮንካ no don't even think ን5 ን10 ዳ ዝለካ ወረን ባፈት so ኣነ ዝምህሮ ዝብሎ ንነዊሕ ክትሕዝዎ ጥራሕ ይደለ ምክንያቱ እዚ up and down ስለ ዝኸደ ሸያጥ ይለዋጥ እንትኮን ኣለካ ስኻ ትሬደር እንድሕር ኮንካ yes ትሬደር እንድሕር ኮንካ ትማሊኻ ክሸጠ ነርካ ምክንያቱ we knew it لما عندي تيجي construction spending and then ISM كل فولو تقبل لك عطرة مالتي مالي it was good تمالي صبوا كلش غيرنا طريقهم مالتي so no نايل لما عندي صبوا كمتسي إن دحرت بالكون كان no you get that profit تا profit إن دحرت كا almost Nvidia سي almost 13% profit غيرنا رات مالي right sell it if you are a trader مالتي then نايل لما then trio تعزوا like time to buy can buy it تتصبر لي خاجن long term investor نحكم كاكم وايدي ور بدعبه ناتي سيفعل عليه اخوات تي نحنا invest نقبرو stock market I work every day don't even look at it trader نحكمكم مش حبش education وناين سامعنا trade تقبرو انا اب so many invest تقبرو لساني كاب عمت نتحتي short term نحكمكم حبش education نساين مهرنا so far كن مهرينا somehow كنا مساينا جن we are not doing it personally انا ايقبرني stock invest يقبري long term invest كبراني long term goal ناتي I need this much money then buy this take buy a real estate so أبزي كن فلال لنا أتير استسي بتعمي فلالي وزي أو ندي خويني down ندي خويني قال خوين technically recession دي ولا soft landing نجن كما أنا مخانو كل شيء حليفنا نبلينا حبش education من الوقت تنفروا تقولنا مالتي it could happen Amazon and Apple لما عند صبوا ريبورتر إن stocks can be back tomorrow again. والعربي عندي صباح كا sell off كهولي مال بزح شيات مشيات كهولي so it's gonna come back Monday مالت. Alright. بخمي كاش مجزاء كمي تريو. Oh, cash مجزاء is good, but yeah, to me, if you want to be investor كتكون تزيري لها. ناي financial freedom تكون تليها ناي low life إن حدا يكون لها زلك كاش جزاها جزيكا خوف كتبل تخلها one that's it صحاجن كاب زلك كم حبش education finance سلنمهر كاب نوعو بمولو ناو down payment قبرو تريكوايرز قبرك نعها down payment قبرك 10% personal finance كوسري أختوسري بالكم تخالو أبع الإندكس توافر كيو مور كعب يخلي نمنتا إخا سيف كتكبر زلخا رأينو أب إندكس ندحر 10% ولا تروح ولا خنكا جزخا إندكس almost normal guarantee مالتي إننا نبلو زلنا normally مالتي 100% guarantee زيكون normally وحسي مالتي قلنا ندحر كويس كشات أدخل الكريدت قبرت خلا ولا أب جزخا أكسب 5% لون ندحر كتركب تخل كونكا look the difference صح 10% جنزب كخمس الكارة تحش ولا 5% نخحوي so which one is the difference عسرت حدا زقولوا له 5% extra جنزب 6% كبر الله this is بعيني finance بعيني اللوتي بعيني كومدينا رينا كاش اللي كاجن بمول عجزيك كوفتيلك كوف أم ساعتها تنجذب كتوصلون كبرتين أبجز أتو جنزب نخطوصو بتعم خبي قليل لا يكون so أنا invested لني أنا index لني أنا CD عيدلني أنا bonus عيدلني أنا mutual like bonus عيدلني ولا حتى نقدر عيدلني أنا جزات راح أون كجبر زدلي سرح يعلني سرحين دانا ورك نبرة وهبايا كاش so to me instead of buying cash one buy two house my friend and then a little life group 2-3 years headache الوكاي كاو life change ناس كل التجزاء أخاتو ننزلها كل تجاوزني كده دخلت عام 3 عام سي لايف تشين دخلت عام 3 عام دحر 5 عام you don't have to even like worry بزعبة صراحة كابزعبة work ده حنت جزا you can cover it you build كل تجزا almost ناي مليونات أسد ده قبل كتخيل مالك نسينا نمر حبش education yeah so بالد كاش علىكم كلا علىكم بزحيو جن ناتكم وساني personal decision is your own. I don't do that. And I couldn't get a geru. What I do,
እንድሕር ገዛ ይቁርብ ገንዘብ ተገይራ take that money out ካልእ invest throw that out ናብ ካልእ ግን ትዝገብሮ ኣዝዩ ኳልኩሌሽን ዘድልዮ መፅናዕቲ ዘድልዮ ተጠንቂቃ ብዙሕ ነገር ጌርካ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ተሰብ ዕድመ ከዓ ወሳኒ ነዛ ዝበልካኒ ጥዕና ከዓ ወሳኒ ናይ ጥዕና ሽግር ተልዩ ናይ ዕድመ እውን ድሕር ነዚ ኩሉ ንብሎ ዘለና እንድሕር ዘይትበፅሖምካ just paid off እየ ዝብል ኣነ ሎንካ ዘለካ paid off ግበር ዕዳኻ ክፈል ኦና ኣነ ጥዕና የብለኝ ደስ በለ ናይቲ ስራሕ ናይ ገለ ዝኩሉ ሄደጋ ይቅበለኒ እዮም just ታንእሽተይ ገዛ ሓበል paid off ግበራ ኮፈል ሰላም ዕረፍ ደቅስ ኣብ ኣኸንካ ጸሎትን ምራቐን ደቅኻ እንተልዩምኻ ካልእ ዓብይ ተኾንካ ወይ እውን ዕድመ እንተልይካ ኣብ ኣኸንካ ኣዋፍር ተምሃር ፍለጥ ማለት መንእሰይ ተኾንካ ክሰርሕ ትኽእል እንድሕር ኮንካ ክትጎይ ትኽእል እንድሕር ኮንካ why do you put ገንዘብካ ኣብ ሓደ ባስኬት ኣብ ዋን ባስኬት ከዓ ተእትወን ዘለካ something can happen ነታ ባስኬት ሳ ብዙሕ ተመክሮ እዩ ዘለና ኣሕዋት ኣብዚ ኣነ ይኸሱኻ የብሉኻ እንድሕር ዓሰት ኣሊካ ቫሊ ዓሰት ኣሊካ paid off home ተልዩኻ ታገዛኻ እውን ክስእና ትኽእላ ቆልዑ ይህልውኻ ቆልዑሲ ኣብ ካንሸሎኻ እንዳተፃወቱ ኩሉ ሻዕ ዝብለ እምኒ ደርብዮም ነቲ ጎረቤትካ እንተሓሪሞ እቲ ጎረቤትካ ከሰካ ኽእል እዩ ንስኻ ኣብ ሰርች ገብረካ ብላ 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 ብለካ ንዓኻ ስምካ ውፅዩ ዓሰት ከም ዘለካ paid off ዝኾነ ገዛ ኣለካ ለወር ጥራሕ ሓይር ዝገብር እቲ ለወር 20% 30% ክወስድ ይኽእል ቤት ፍርዲ ይኸይድ ትፍረድ ንዓኻ ክሸጥዋ ትግደድ instead of that እንድሕር ክልተ ገይሮን ፀኒሕካ እንተን ኣሳትካ ካብ ሓንቲ ባስኬት ተውፂኻን ግን ኣክልተ ተነራ ብሕልፍታ ካልአይቲ ብLLC ተገይርካ nothing will happen the LLC is nothing will happen it's cover ንዓኻ ዝገብረልካ እዩ ሓደ ካልኣይ ነገርካ if there is something bank is going to fight ባንክ ባዕሎም ኣሎ ፋይት ገብርዎም that's fine and then insurance is going to fight so እቲ ምሳኻ ወሳንነት ዝኸይድ ግን ከም ዝብሎ ከለኹ ጥዕናን ዕድመን ምስ ኩሉ ወሳኒ እንደገና ሪስክ ቶለራንስ ማለት ሲ ሓንጎልካ ከመዓርኽ እንደይ ዝቕበሉ ነዚ ከ ነዚ ዝብሎ ዘለኻስ you doing risk maybe ክስእኖ እውን ትኽእል ካ ዝገንዘብ always nothing ጋረን ግን እንታይ ኢኻ ትገብር let's say instead of ሓንቲ ክልተ ገዛ እንድሕር ኮንካ ክስእነና ኣይትኽእልና ኢንሹራንስ ኣለካ nothing will happen as long as you are okay with it ማለት እዩ ያ ፕራይቬት ኣሕዋት ፕራይቬት ንዓይ ክትረኽቡኒ ፌስቡክ ሰይ ሃይበለኒ እሞ ክትመሃር ተኾንካ ናይ 7 ወርሒ እየ ዝረኽበካ ክትመሃር ተኾንካ ናይ 7 ወርሒ እምበር ሓፂር ሕተን መልስን ቻርጅ ያገብረካን እስና ወርዝ ኣይኮነን ምሳለኩም 6 ማለት 7 ወርሒ ክላስ ሕጂ ፅባሕ ክጅምሩ ትመሃር እንድሕር ኮንካ welcome get learn everything so ተመሃሩ ንፍለጥ ማለት እዩ ግን ግን ነዚያ ሕቶ እዚኣ ንክምሕታት እስና ወርዝ ኣይኮነን alright thank you okay well lenders care to ensure their mortgage amount not to hold the value of the home well lenders care to ensure their mortgage amount not the whole the value of the well that is Danny technically sometimes lenders net insurance government mortgage amount on the whole value ምክንያቱ they don't care ብዛዕባ ካልእ ገዛ ብዛዕባ ካልእ value ናይታ ገዛ ንስኻ ለሰይ 5 ተተረዲእካ ዳኒ ማለት ለሰይ 500,000 ናይታ ገዛኻ ትገዛ ኣለኻ ካብዚ 500,000 ግን ናይቲ 100,000 ንስኻ ዳውን ፔመንት ዝገብር ስለ ጌርካ ዘለኻ ናይቲ 400,000 ንሶም ሂቡኻ ነቲ ዝሃቡኻ PMI ኢንሹራንስ እንድሕር ኢንሹር ትገብር ኣለኻ they care is their money not your value of the house anything something happen bankruptcy ምፃእ ካልእ ምፃእ እኮ ነዛ ገዛ እዚኣ እንድሕር ክሽየጥ ኮይና ለሰይ ባንክራፕስ ኮይና እንድሕር ሒዘካ ኣለየ ማለት ተሕትኻ ባንክራፕስ የጋጥመካ ንበሎ ይውሰድዋ ንሶም በሎ እታ ገዛ እዚኣ 600,000 ክሽየጥ እንዳኽኣለት ዕዳ ናይታ ገዛ ጥራሕ ከባቢ 200,000 ጥራይ እንተልይዋ ኣብ ኦክሽን እዮም ዘእትውዋ ኣብ ኦክሽን ምስ ኣተወት 200,000 እንድሕር ረኺቦም they are happy they don't care ብዛዕባ ካብኡ ንላዕሊ ዘሎ you lose it ኦክሽን ብ200 እንድሕር ሓደ ሰብ ወሲድዋ ኣብ ናይ ኦክሽን ምስ ኣተወት ኣብ ናይ حراج لحراج نقاطن مالي لعل 250 انت الشيطان تحمسه شح ناتو ما يكونتن نابا خايم كسدلك so they care about their money they don't care about you and your money so somehow they insure ناتو somehow they protect their money they don't care بزعبات خالق value of ناتو so you are نسخها care تقبرو نسخها protect تقبرو زلك مالت so that's what they do ناب حراج ندحر ايتاتا غزا 300 ندحر لهم كوينو غزا نعم طمت انا اكشن ناتا بيت فرد خيدا نعات نع بيدز غبرا سب مس بيدز غبرا بكاش كل شيء نحرا حراج مز كاش غيرو بيد غبرا يدان
بالي جزا خاكو 700 شح بالي جزا خاكو مليون كون يغلي بالي جزا خاكو 500 شح كون يغلي نزي كله خايت بصح ግን ኣብ መንጎ ድሕር ኩነታት ከሕማቕ ግን ኣቀዲንካ እዚ እንድሕር መፅእ ኮይኑ sell that house ወይ እውን ትሪክ ምስ ሎም ከዓ ፋሚሊ ሜምበር ካዲ ቤተሰብ ካዲ hey I'm doing this ስራሕ ይተሰግ ኣለኹ ዝነበረኒ ካሽ ኤመርጀንሲ ካሽ ውድ ኣለኹ can we save this house هم እንድሕር ኮይና ባንክራፕሲ ክትከይዳ ካልእ ኢልካ you can just switch that and ጠጠው ከተብላ ትኽእላ so always the communication works نحن ናይ ሓበሻ ነገር ትራዳእ ትኽእልኻ እንድሕር ከምታት ተጋጥመካ ኮይኑ እስኻ ብላዕሊ ተሊኻ ቤዝመንት ተሊካ ተካረ ገለመለ ተካራርዮ ቤተሰብ ገለመለ ምፂኻ ነቲ ፔመንት ትኸዶ it's just yeah it happens maybe recessions could come like ኣሕዋት ታይብ ዘለኹ ሕማቅ ኩነታት ክንርኢ ንኽእል ኢና I'm not saying ናይ real estate ብዙሕ ዝረአ ይኮነ ናይ ስታክ ንሪኢ ኣለና ኣብ ኤንድ ዳውን ክኸውን ይኽእል እዩ ቁጠባ ቅርብ ክወድእ ይኽእል እዩ ምክንያቱ it happens ኩሉ ሻዕ ፌደራል ዝገብርዎ ዘለዉ እዚ ምስ ወድዎ ናይ ግድን يقاطني recession وكا lower market تزرعنا مو it's gonna be big any chance from the government okay let me see that let me answer this last question okay Rosa Ribon yeah of course I think so yeah Rosa Abraham can goes on خلو can كفتن خلو I think so I think so search ግበሮ ምናልባት I'm not sure I don't ረበን ህዳ ናይ ጥቀምኒ ግን ናይ ጥሮታ አካውንት ኩሎም አለው ናይ ግን ኩሎም አለው ሞን ፋይናንስ ፌደራሊቲ ብዙሕ ስለ ዘሎ just check it search ግበሮ I don't know that ህልዎ ኸውኒ let me never give up let me answer this question what news about the real estate housing market any chance from the government like here go حوات እንታይ እዩ ዘሎ መስልካ ባይደን ንዓይን ተመሪፅኩምኒ ማለት ከማላ ሃሪስ let me correct myself ከባቢ 2 ሚሊዮን ገዛ ክንሰርሕ ኢና እብሉ ኣለዉ ቴክኒካሊ ኣሕዋት እዚ we are speaking economy ኢና ንዛረብ ዘለና so መንግስቲ 2 ገዛ ሰሪሑ እንድሕር ናብቲ ማርኬት ክነምፆ ኢና ደን ሽዑት ማርኬት ክረጋጋእ እዩ ዘሎ they are doing is inflation ولا 2 ሚሊዮን ገዛ እንተምፅኡን we have 1.7 ሚሊዮን እዩ ዘለና okay 2 ሚሊዮን like a market ዘለና ولا construction spend ሎ ማዓንቲ down ኮይኑ ሎ right or ናይ construction ዘሎ housing ሆን ካለ very down so ولا 2 ሚሊዮን ተመፀ ነቲ inflation መሊሱ ኮይኑ መለስ ተዘይ ኮይኑ በር ሓጋዝ ኣይኮነ 10,000 ነቶም ክትከፍሉ ዘይክእልኩም ቀዳማይ ገዛ ትገዝኡኻ down payment ዝኾንካ ክበኩም ይብላሉ he's bringing inflation እዚ economic wise ንሱ 10,000 ዳውን ፔመንት ምስ ሃበ ኩልና 10,000 ምስ ተዋሃብና ንሕሰብ ባዚያ ኣና 10,000 ታሓደ 10,000 we want buy home እቲ ሆም value demand high ሆን ኣሎ demand high ክብሉ ኩልና ክንገዝእ ክንደሊና ኩልና ክንገዝእ ክንደሊ ኣብቲ ማርኬት ቀረብካ ኣውሕድ እዩ ዘሎ ተምሸጡ እንታይ እዮም ገብሮ ይሰሩ price up what they did Biden እንታይ ከሲቡ nothing inflation ጥራሕ ሃይገርዋ that's how this is technically how ማለት so not giving comes not ገንዘብ መሃብ ማለት ኣሕዋት ዝቕባበ ምውሳኽ ማለት ዝኹሉ 6 ትሪልዮን ኣትዩ ናይ 2020 ነዚ ማርኬት ዕልቕልቕ ኣቢልና ዘሎ ዝኹሉ ወሲኹ ዘሎ ገዛ ቫሊ ናይ ገዛ ሃይ ኮይኑ ዘሎ ብስም ቁጥራይ ሕጂ ከዓ ሪፐብሊካን they don't like this technically بعين economy no one like it ንኽትምረፅ ክትብል እንድሕር ከምኡ ትገብረሉ ኢኻ ነቲ ቁጠማ ፅባሕ ንጎ ክፅየዋ እንደገና ተመሊስና ናብ ዝነበረ ኢንፍሌሽን ክንመፅ ኢና ናብ ዝቕባባ ክንመፅ ኢና 10,000 እንተሂቡና ሕሰቦም ኩልና ክንገዝእ ኢና ኩልና ክንገዝእ ምስከድና ኸ የለና ኣብ ዕዳጋ መርኬት ኣብ ዕዳጋ እንድሕር ብዙሕ ነገር ተዘየሊ ኢኻ ዋ ገዛእቲ መፅኦም ውሕዳት ስለ ዘሎ ወስኸሉ 50,000 ክብለካ ትሸያጣይ that's all it is okay 2 ሚሊዮን ሃኒፀ ኸፍ ከብሎ ኢኻ the same what it is so it's not going to be control in the market so the only solution ነዚ እንታይ እቲ ናይ ኮንስትራክሽን ዝሃንፁ ሰባት ንዖም ቢልድ ገዛውቲ ምግባር በዝሒ ብናፃ ዘይኮነስ they have to pay ከፊሎም ክገዝኡሎም ከፊሎም ምስ ገዝኡኻ ብስነ ስርዓት ክሸጥሉ ናፃ free is always a problem in the market inflation ጥራሕ ይዘምፅ
ስለዚህ እቲ ቢልድ እቲ ህንፃ ብዙሕ ክህነፅ ክኽእል ኣለዎ ነቲ ሳፕላይ ዘለና ነቲ ቁሩብ ከረጋግኣልና እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ so that's why he did ናይ ዘዚኻ ካይትብሉኒ ናይ በዓል ትራምፕ ሜላ same like this I like that أنا نعرف أب economy فوتو أنا مال personal خوني بلد I like it economy wise نعرف ده فوتو الله economy grow كنقبرينا tax تخفلن صحن كنسل كائنا economy كن grow كنقبرينا more produce كنقبرينا more so not giving him money free produce like السقاسي more كم تخفل more أتاو خمس لك more تي ماركت كا قطبه خا عمل جي دي بي هنا 2.8 جروث قبل زلو 8% جروث تغيروا رايو حسبوا قطبه اندحر عبيو كله دموز كان قال خان عبي له ማለት دا كد بقرب كرغاغانا يخلي نسخا ناي تاكس خا اندحر هاي تخفل نيركا براكت كان اندحر داون غيرلكا نغرات تفرلخا نتم زهانصو نبلوم زهانصو اندحر هانيصوم زخصبو 35% قرض زخفل እንድሕር ኮይኖም ኣይድፍኡን እዮም ክገብሩ ኣይዳፈሩን እዮም ክመሩ ክሃንፁ እንታይ እዮም ዝኾኑ ሃንፅኩም ህነፁ እሞ እቲ ትኸፍልዎ ታክሲ ንዓይ ውሕዶም ትኸፍሉ ግን ሞር ህነፁ ካብ ንዓይ ሞር ትኸፍሉ ሞር ገዛ ህነፁ ኢኻ ትብሎም ዘለኻ ኮርፖሬሽን ባይደንስ ኮርፖሬሽን ፕሮፊት ምስ ረኸብክን 35% ክትከፍላ ኣኽን ዝብለን ዘሎ و35% اندحر عن الرئيس زخفلو اندحر كاين why do you offer كوف زي بلاني طاير ركباني this is the way it is no نسخه سرح سل تفطر لنا زلخه اخات بلو زلخه سرح سل تفطر زلخه تيكر نقبر كاينه هنص وحدنا عنا خفل يكفلنا مخسب قبر اتي كاب كنا عنا تخفلنا كن مور هنص مور كامباين فطر مون غزاو تسرح like look this that's how system works in economy anyway كاب ساعات نقول نحلفكم انا بحصر ذا حسبوا so never give up this is the way it is to me I don't like that style مالتي كل تشح مصيام سي كمال هيرس كل تشح دولار كنبوكم من علم مصيام ناي unemployment should be I know Trump جمير ويزي he has iduna low Trump like na inflation جن not free money na اخاسي never give up انا سرا كفلا غزا مبلك هاي شحقر شو ورحاو خبكا خلين تحري لك انا سيره اي تفرنا لك كونسخه كاير هاز قال غنزب توسر لك زي تر هوصل له غنزب كيدكا خاسبن تقبر لك نسخه مسفرخه تخفل نساعتك اتو زفرخايو كشيط يا بعداقه غنزب كمسي بو بالانس اوت تخون لك كاين كن كوفي لك خايف رخان دحرنا عخا غنزب انا زبكا خويني هدي they are thinking the economy بخم وغيرنا correct خنقو they know that they are smart they know it but you know night مريج night قالن سلازلو طرح كالا economy كمزي more apti سلازلو تغنزب apti ناي republican سلازلو more غنزب corporation they just share يمصو economy not come like he know that again كمزي خماي زي نفلق كنتعشاش نخل oh yeah Biden he's going to give us 2000 10 شحن غزا خبرنا خلي كن مورصينا is that gonna happen no 10 شح ولا نعيت هبن غزا انا حنت غزا خيدس اتبع على شيات عندي خوسخ just build more homes constructions and نعم اتبابعيم تخيلك نعاي سرح فطروا لي سرح فطروا انا سرح يفطر economic grow يكبر تودادر quality all right I gotta go thank you Tesla is down there what do you think no yeah listen كملسا no worried about the stock market don't worry about the stock market why do you worry about the stock market if you are a long investor why do you worry about opportunity to buy my friend to me no عدلنا مجزات راح يرخي بزلخو مالتي انا بخومين نوصل نحن حبش education كنمر كلنا long term investor كوم at least minimum كحمش عام سكا 10 عام حساب زخونه why do you worry about it if you are a trader wrong channel الله حبش education معلتاويس انس مسكسب كوخشت تبلن نحركن نو اسو اين مهرنا اسون افلوط ايبلن نسخن فل نحركنا نبعلنا ون قرب كنمهرالنا so long investor نحركن لوم داون كاينو buy more shares انت غير نزل حتى كان because of economical data مالتي construction spending is low ISM is low كابت تصبو ينبر way low كاين that means نسا لو مخان مالت
ናይ recession listen recession market is reading how recession መጻለ ብለና ኣሎ ግን ሰዓት 5 فرع ናይ Amazon ናይ Apple report ክሪና so if they just bring it to tin ካምፓኒታት earning ጽቡቅ report ይገብራ ስለ ዘለዋ ደሓኒ ጸገም ኣይኮነን ምክንያቱ ንሰናተን ኩሉ report ሕማቅ ተዝኸውን ነይሩ ኣብ Q3 ኣብ ዝኣቲና ዘለና ሽዑ እንድሕር መክሰብ ተዘይረኽባ ነይረ ንሳተን ሰራሕተኛ ክሰጓ ክጅምራ እየን ሰራሕተኛ ምስጓግ ንሳተን ተጀምረን unemployment ብዙሓት ክኾኑ እዮም unemployment ብዙሓት እንድሕር ኮይኖም ታዝበልና ኣይፈርን ኣሎ ነገራት ተዘይፈሪ ናብ recession ቁጠባ መርሓታ unemployment high እንድሕር ኮይኑ ነገራት ከ ብስነ ስርዓት እንድሕር ዘይፈሪ ክልተ ግዜ ኔጌቲቭ GDP ተረኺብና recession ኮይኑ ኸ we have a system ኣሕዋት we are in USA ናብ ካልኦት ወስዶ አይደልኒ don't worry about it we have ከምዚ high ምስኮና system ገይሮም keep ዝገበሩና down in the negative መፂና they have that machine is going to be on which one the printer machine ገንዘብ ናብ ማርኬት ካአጥይሾ my 6 minus 12 minus recession ግርና so it's going to be up your stock value is going to be way high recession كفرحك አይበል opportunity ዕድል ካትረክብ ዘለኻ more shares I wish Tesla بساعة كل تبي تنقل هذا لا 100 تدخون personally not personal finance I could buy more معناته I'm a long term عدل رخيب لكم أتو وصل من طايرهم عدل تبلو بايزوي كحتكم أبنا بتعمل زجرم أبنا يستاكن أبنا يجزاسي أو نو جزا رسشين يتبعي خلا استاك رسشين ده يتبعي جزا رسشين كحسر لنا هات تبلا لك أوكي استاكنوا كو رسشين كتبلا لك نخط عتو حسر لك confused مش alright so please this is a long way and do less ساعات كوين على جلسات كري وتمارين ما بتلايف تلهم تروح عند ترى قليهم كان ده تغير yeah minimize money to invest yeah tell me just minimize money to invest I like it yes yeah I like it you can minimize it مخنياته تي down دخل هذا you can just do it that's good one سلام دسو لو البنك بخمي كان ركب نخل كابزم أبايتي بنك كان بعال ولش فاكو بنك في أمريكا كالن إن دعبرنا خا نمنتاي أب فلوريدان تكساس إنجازات درب يخونا ورساي ودي كالو لا let me read it ورساي أنت أوكي سلام دسو ناي حكي البنك بخمي كان ركب نخل كابزم أبايتي بنكي كان بعال ولش فاكو لكن في أمريكا كالن እንደገና ከአነ ምንታይ ኣብ ፍሎሪዳ ቴክሳስን ገዛ ድርብ ይኸውናል ገዛ ድርብ ዝኸውን ኣብ ኩሉ ኣብ ኩሉ እንዲዩ so ኣሓስ ኮን ብትክክል ኣይተረዳእ ኮን ወርሳይ ማለት ቴም ባንክ ኩሉ ሻ I like smaller bank ንእሽተይ ባንክ community bank ካለ እዩ ወርሳይ እንደሕከም ገለ ተዘይረድየካ like send me in messenger what about welcome corp oh welcome corp nothing news about welcome corps حوات لمي ابزي قرب انتاي ستيبس كده مالو انترفيوز غبرلو دودلو اب ساوث افريكا اب ايثيوبيا اب ግብጽ بزيك اوغندا اب كال ناي فلايت ዝወጣሉ ማሎ ሰባት ባል ኢትዮጵያ ከባቢ 56 ሰባት አለው መስለኒ ፍላይት ዝወጣሉ ማሎ ሶ ብዙ እንታይ ስተፕስ ናው ክንመጽና ኢሜላት ተሰዲድዎም ኢሜላት ከመገረም ሪስፖንድ ይገብርዎ ደምተም ምናልባት ሕዋት አይደነ ቢኖ በይና ከዳልዋ ደስ ይብለኒ ኢሜላት መጻኩም አሎ ኢሜላት ኮንፈርም ትገብሩኩም ask ባይደን ሰባኮ አላቀ ኦኬ ስለዚህ ቶም ከድኩም ዘለኹም ሰርቲፋይዝ ገበርኩም ኣብ ሰባት ክመጽም ኣብዚ ወርሕዚ ኣብዚ ኣጎስት ብዙሕ ሰብ ከኣቲ I don't know that ቅድሚ ጂ ኮይራ አሁን ዘሎ ብዙሕ ሰብ ከኣቲ ግን ቶም ከኣቱ ኣሕዋት ኣብኡ በፂሕኩም ዘለኹም ኢሜል ሰይዶምኩም አሎ ኢሜል እቶም ሓሙሽተ ሰባት ኣለኹም ድኹም ኮንፈርም ገሩና ናትኩም ኣድራሻ ናትኩም ዘለኹም ገዛ ብሓቢ እቶም ሓሙሽተ ኣለኹም ድኹም ኢሜል ሰይዶምኩም አሎ ኢሜል ምሰደልኩም ኢንሹር ኮይኖም አሎ ኮንፈርም ገበሮም ኮንፈርም ዝገበርኩም ኬዝ ወርከር ካፕት ዘለኹም ከተማ በቀረባ ክሰደልኩም አሎ ሶ እስታ ተበጽሕሎ ብዙሕ ሰብ ኣብ ዝወርሕ ሸመንተ ከኣቲ ብዙሕ ሰብ ቀዳማይ ዝኣተኹም ተልኹም ለራዝ ነው our gift ኮንግራ ኣለሃና
ድሕር ኣብ ዝወርሕ ሸመንተ ግን ብዙሓቶም ንከታተሎም ብዙሓት ኣለዉ ዝኣቱ ማለት እዩ ንፈልጥ ሶ ካልእ ናይ ኡጋንዳ ስቲል ከም ዘለዎ እዩ ዘሎ ዊ ዶንት ኖ ያት ያ ኩሉ ሻዕ ሓበሻ ኤዱኬሽን ንዛረብ ነርና ኢና እዚኣ ቀዲምና ላይክ ዩ ኖ ፌክ ዶክመንት ኣይንግበር ፕሊስ ኣሕዋት ኣይንለክም ንብል ነርና ግን ኣብኡ ጠጠው ኢሉሎ ስቲል ክሳብ እጅ ኣይተኸፍተን ኣብኡ ከለኹ ክምልሳ ሜይቢ ንሪኦ ዘለና 60-70% ሪፓብሊካን ክመፅእ ክእሉ እዮም ነዚ ጉዳይ ክቕይርዎ ክእሉ እዮም የስ ኖ ክቕይርዎ ክእሉ እዮም ኣነ እኳ ዝቕይርዎ ኣይመስለንን ናተይ ፐርሰናል ክዛረብ ዝቕይርዎ ኣይመስለንን እንታይ ግን እቲ ናምበርስ ከውሕድዎ ክእሉ እዮም ኩሉ ሻዕ ረፊጂ ናብ ዝዓዲ ወልካም እዮም እቲ ናምበር ግን ለሰይ ምምሕዳር ዲሞክራቲክ ከባቢ 100 ገለን ሽሕ ሰባት ይፅበ እዮም ክመፅእ ኣብ ሓንቲ ፊዚካል ይርስ ኣብ ሓንቲ ዓመት ኣብ ናይ ሪፓብሊካን ግን እዚ ትቁፅሪ ዳውን ክኸውን ይኽእል ናብ 50,000 ናብ 30,000 ናብ 30,000 ናብ ዝሓለፈ መሊሶም እቲ ናይ ወልካም ኮረፕ ግን ይጠፍእ ኣይብሎን እየ ኣነ ምክንያቱ ጠቕሚ ረኺቦም እዮም ክንደይ ቢሊዮንስ ኦፍ ገንዘብ ሰይፍ ገይሮም እዮም ስቲል እውን ሰይፍ ገብርሎም ወልካም ኮርፕ ንሕና ኣነ ረፊጂ ኮይነ ክመፅእ ከለኹ ናይ ወልካም ማኒ ንወሃብ ነርና ሽሕን ገለን ተዘጋገየ 900 ገለን እንደገና ን3 ወርሒ ን4 ወርሒ ባዕሎም ይኽእሉና እዚ ኩሉ ሕጂ ንሕና ንስድራና ነምፅኦም ገንዘብ እዚ ንኽእል ኣለና ካልእ 3 ወርሒ 4 ወርሒ ባዕልና ንኽእሎም ሓንቲ ንስኻ እንታይ ኣለካ ሜዲካል ኣለካ ፉድ ስታምፕ ኣለካ ሃብቲ መንግስቲ ስለዚ ነዚኣ ጠቕሚ ስለ ዝረኸቡላ ነዚኣ ይቕይርዋ እዮም ዝብል ኣነ ግምት የብለይን ናተይ ግምት የብለይን እየ ዝብል ዘለኹ ሜይቢ ከማን ደይክምርፁ ክእሉ who knows Kamala Harris is doing great by the way she's coming back so that's why stock market by the way ናይ election እውን ሓደ main point እዩ ዝረሳዕኩ ኣብቲ ናይ ዝበልኩ እዚ ናይ election ካ ብጣዕሚ ኮንሰርን ገይሩ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ Trump is coming stock was happy now is like Kamala Harris coming እቲ ናቶም ሬንጅ ማዕረ ኮይኖም ዳርጋ ኣለዉ 50 ገለን 40 ገለን ማለት እዩ ስለዚ እሱ እውን ኣስጊእ ኣሎ ሶ ይቕየር ኣይብሎን እየ ከድምድማ ንዓ ቁፅሪ ቅየር ይኽእል እዩ ከምዚ ሕጂ ፋስት ዝኸደ ዘሎ ዘይክኸይድ እዩ ይኽእል እዩ ግዜ ክነዊሕ ይኽእል እዩ ክወስድ ይኽእል እዩ ሶ ምፅባእ እዩ እንታይ ዝህበና ማለት እዩ That is my tax lesson. Don't just do that. What are you doing? All right, thanks guys. Okay, I gotta go. All right, bye-bye.